Poštovani gosti, dragi članovi i simpatizeri, dobrodošli na tribinu političkog predstavljanja Srpskog sabora Zavetnici. Prvi će nam se obratiti član glavnog odbora i predsednik gradskog odbora Požarevac, Vladimir Vidić. Poštovani gosti, dragi sugrađani, braći i sestre, Zavetnici, pomaže Bog. Na početku koristim priliku da vam poželim dobrodošlicu na prvu u nizu tribina u organizaciji gradskog odbora Srpskog sabora Zavetnici Požarevac. Moje izlaganje biće bazirano na analizi rada gradske uprave i trenutnoj ukupnoj situaciji u gradu. Kroz razgovore i razmjenu mišljenja sa kolegama iz gradskog odbora o situaciji u našem gradu i okrugu, došli smo do zaključka da problemi u svakodnevnom životu i radu naših građana daleko nadmašuju sve negativne stvari koje sve teže i teže i koje sve teže i teže možemo nabrojati. Problemi u funkcionisanju organa lokalne samouprave zahvatili su sve aspekte života običnog čoveka. Najočitiji primjer nesposobnosti i nebrige je problem vodosnabdevanja, kao najosnovnije životne potrebe. Taj problem koji datira minimum 2 godine, a verovatno i ranije, i dan danas nije ni blizu trajnog rješenja. Umjesto da je novac uložen u fabriku vode kao trajnog rješenja, on je protraćen i velikim delom se slio u privatne džepove raznih sumnjivih lica, za namirivanje političkih usluga i za razna putovanja po belom svetu. Ovakva katastrofalna situacija je rezultat nestručnosti i nesposobnosti ljudi na najvišim mestima u gradskoj upravi. Godinama je praksa da na takva mesta se dolazi principom korupcije, nepotizma i partijskih knjižica. Stranke na vlasti su postale najveći biro zapošljavanja, dok Nacionalna služba za zapošljavanje, koja je zato nadležna, služi isključivo za udomljavanje tih istih partijskih kadrova. Jevašluk i rasipništvo polazi od najvišeg mesta, mesta gradonačelnika Požarevca, koji, eto primjera radi, na otvaranju ljubičevskih konjičkih igara ne može da pročita da li se sablja u korice vraća bez časti ili se sablja, kako on tvrdi, vraća u čašu. A kako bi mogao kada glavna alatka u vođenju grada njemu jeste čaša alkohola. Dalje preko direktora vodovoda koji ničim izazvan putuje po belom svetu dok građani piju zatrovanu vodu. Bolje stanje nije ni u javnom preduzeću Toplifikacije, koja umjesto da širenje mreže povećava prihod, ona se odlučila za drugačiju poslovnu politiku. Ona je jednostavno povećala cenu računa za skoro 30%, zašta, iskreno govoreći, ekonomska opravdanost uopšte ne postoji. Zatim, direkcija izgradnje, koja svi znamo služi i da je jedna mašina za pranje i isisavanje novca iz budžeta grada Požarevca. Tu se isti projekti sa neznatim ili nikakvim izmjenama po nekoliko puta rade. A kako oni kažu, usled nedostatka novca za kupovinu originalnih sertifikovanih programa koji služe za izradu projekata, oni su uslovljeni da taj posao daju privatnim firmama. I eto neverovatne stvari, jedna od firmi koja najčešće dobija taj posao je firma koja ima samo jednog zaposlenog. A da bude stvar još tužnija, taj zaposleni, osim što radi u svojoj privatnoj firmi, ujedno i član direkcije. Za sve to vreme u gradu nije izgrađena ni jedna fabrika ili proizvodna hala. Vrhunac četvorogodišnje vlasti je samo najava izgradnje tržnog centra, dok je u stvarnosti jedini strani investitor kineska robna kuća. Kako bi uopšte mogli da se i pojave kada grad ne zna šta posjeduje od zemljišta, a šta je rasprodao još početkom 2000. godine pa na ovamo?
Situacija nije ništa bolja ni na selu. Pomoći srpskom seljaku gotovo i da nema. Ali samo želim da naglasim sljedeće. Kada je reč o poljoprivredi koja je osnovni stub razvoja privrede, ona zauzima najbitnije mesto u programu Srpskog sabora Zavetnice. Stiški i Braničevski kraj posle Srpske Vojvodine imaju najviše kapaciteta za razvoj ove osnovne privredne grane. Kao dokaz tome je i činjenica da će Vladimirovski savez sa sedištem u Moskvi centar svoje delatnosti smestiti u Braničevskom okrugu. Bez lažne skromnosti trebamo reći i pohvaliti se da je njihov dolazak jedino i isključivo zalaganjem, radom i kontaktima srpskih zavetnika sa zvaničnim predstavnicima državnog rukovodstva Ruske federacije. Na što sam i lično jako ponosan jer sam i sam učestvovao u toj realizaciji. Dovođenjem Vladimirovskog saveza obezbedit će se siguran i stabilan plasman naših poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište. Pružanjem šanse srpskim zavetnicima za preuzimanje odgovornosti stvorit će se još jače poslovne perspektive. Braće i sestre, kako mi radili, tako nam Bog pomogne. Sada će nam se obratiti član Nacionalnog političkog saveta Srpskog sabora Zavetnici, Trajko Đurđević. Ja sam čovek koji ima dva rodna grada. Dva grada. Jedan tamo gde sam se rodio i drugi koji me prihvatio tamo kad su me najurili otuda gde sam se rodio. Prvi je Beograd, drugi je Požarevac. Teško mi je da govorim u ovom trenutku kad mi mnoge emocije naviru iz tih dana moje mladosti. Zatekao sam Požarevac u jednom krvavom komunističkom mraku po njegovim tvrdim šablonima. Ali to je bilo ono prvo lice koje se otkriva kad ga čovjek pogleda. Kako sam nastavio da živim, polako sam otkrivao taj gospodski, istorijski, drevni, sjajni Požarevac i njegovu dušu. Dakle, što se Boga tiče, njegova milost nije štedjela na izlivanju bogatstva, dobrote i lepote, da ovo bude zaista jedan misir, ali posle istorijskih udesa, evo mi vidimo koliko oni traju, rekao bi da traju do današnjeg dana. Moralna je i ljudska odgovornost da se zapitamo kakvu su nam to otadžbinu, gradove, sela, polja, imanja, granice ostavili preci. Nije pitanje više našeg tenja da li hoćemo da se bavimo politikom ili nećemo. Pogotovo ne ono što se danas pod pojmom politike smatra taj strašno prljavi posao u kome nas ubeđuju kad prevare, kad ukrade, kad ih uhvate, kažu pa to je politika. To nije istina. Ne smemo pristati na to. Ako pristanemo, saglasni smo. Politika mora biti nešto najčistije. Šta se ovde desilo? Više voljom Gospoda, po mom skromnom uverenju, nego nekim racionalnim promišljanjem, javili se pokret Srpski sabor Zavetnici ili samo Zavetnici. Mi znamo da u našoj vertikali duhovne istorijske svesti to je pitanje nacionalno i državotvorno. Kako je ime izabrano, da li je to ruka smelog slučaja ili ruka Gospoda, ne znam, ali je tako. Naš zavet je od Kosovskog boja i nije samo od Kosovskog boja, on datira i ranije. Vezuje se za celu našu kristoliku etiku. Moramo se podsjetiti večeras, ma kako vam to zvučalo da nije aktuelno, da sve vojvode i svi plemići i svi ti mladi vitezovi
uključujući Obilića, bili su isihaste. Dakle, jedan pravoslavni, moralni red usmeren na pitanje lepota življenja i egzistencije države i naroda. I u sred ovog haosa javljaju se zavetnici, verujte mi, po mom ličnom uverenju. Izgleda da Gospod još nije digao ruke od nas, iako je, verujem, imao velikih razloga da to učini. Milijarde zapadnih sredstava je potrošeno pod izgovorom denacifikacije i drugih projekata, da se Srbija ruinira duhovno, verski, kulturno, istorijski. I šta im se desilo? Da upravo socijalni sloj na koji su oni najviše računali, najpotkupljiviji, zbog mladosti, zbog bujne mladosti, upravo iz tog sloja jave se zavetnici. Pravo čudo. Ja ih molim, i molim Gospoda, i molim sve zavetnike da istraju na tom putu. Koji je to politički sistem i šta zavetnici u stvari hoće? Vidim da mnogi intelektualci koji su ostali srpski intelektualci od srca i zdušno podržavaju zavetnike. Prepoznali su koga? Istorijske veličine naše prošlosti. U ličnom tumačenju, ako bi ja sad trebalo na političkom ovom skupu da obrazložim, a kakvu to državu i politički sistem ja hoću, moram da se setimo po mom skromnom uverenju i istraživanju komparativnog posmatranja političkih sistema Evrope, da ne kažem sveta, a i sveta. Najbolje uređeni sistem države koji sam našao bila je Srbija do 1914. Kratko ću da vam obrazložim. Imala je vrhunsku vladu. Poslanici narodni su bili srpski domaćini koji ima obraz, neće da glasa protiv Srbije ili zbog neke pogodbe, jer ne može da preživi da se vrati u svoj kraj. Imali smo vladu u kojoj je taj čuveni ministar Laza Paču stajao sa dva plajvaza ovde, mala ovaka kratka, u džepovima, jedan za državne poslove, a jedan privatni da ne troši državni kad ima nešto da potpiše privatno. Naravno, zlatni dinar je vredeo $50, da ne ulazim dalje u priču. Ostala je poslovica da kralju nije htio da da jednu platu, apanažu unapred i mnoge druge anegdote. Pašić kaže, vaše veličanstvo, znate gospodina Lazu, ko to njemu sme da pomene? I kad pogledate ove raspikuće u kojima je naš vlada, samo pomenu, kaže, samo da ilustruje primjer, čoveku se digne kosa na glavi. Želim da ukažem u ovom neobičnom govoru na nešto drugo. Zbog takvog našeg odnosa prema sebi, prema prošlosti, prema onima koji još nisu rođeni, ja ne znam da će potomci, iako preživimo, da nas vade iz grobova, da vide u kog oblika su bile naše glave kad smo mogli tako da se ponašamo neodgovorno prema samima sebi. Mi zadiremo i u razne druge situacije, razne drugih grehe. Bogu hvala. Javili su se zavetnici. Šta su oni oličenje? Oni priznaju svaki oblik svojine, pravo da svaki oblik svojine jednako konkuriše jedan drugom i da se pojavi kako je to nekada i bilo. Ta domaćinska Srbija koju pominjem do 1914. imala je kralja koji je svoja prava ravnao, kako je volio da kaže, prema pastiru. Imao generalštab, mi sad proučavamo, dičimo se
Pominjemo i kad nam trebaju za neke govorancije i zaboravimo. Pa nije on došao, taj general štab, sa West Pointa, nego niko iz jednog psihološke ravni tog zdravog, sjajnog srpskog društva. Rodio se kod srpskog domaćina, otegao ga srpski domaćin, školovao ga i predavao mu srpski domaćin. Vama želim da kažem. Mi nemamo drugi put. Uradit ćemo istim ovim putem koji uradila matuška naša majka Rusija. Ona je pošla prvo putem duhovne obnove. Zato sam ovo govorio o duši, o veri, o svemu tome. Ja ne vidim drugi put osim obnove našeg divnog i milog pravoslavlja i naše vere. Sa njom će doći naša etika, naša spremnost da izjurimo lopove, da izjurimo taj talog i otpad srpskog društva. Želim da pozdravim sve vas, moju veliku ljubav Požarevac. Nikad ga neću zaboraviti, to je valjda jedini razlog što su me zavetnici rekli da večeras kažem neku reč. I mnogo vam hvala na pažnji i na strpljenju. U ime Saveta za privredu obratit će nam se Zoran Tomić. Izvolite. Dobro večer svima. Program Srpskog sabora zavetnici zasniva se na sljedećim postulatima osnovnim, a to je jedna nova država i nova ekonomska politika. U obe rečenice ili obe, da kažemo, je reč na velikim slovima stavljena. Nova ekonomska politika znači jedan potpuno novi zaokret. Sa novom ulogom države i to na način na koji su u sličnim situacijama u kojima su bile i neke druge zemlje, i primjer je možda i najbolji da su to i bile zemlje zapada, koje su se nalazile u jednim tako, da kažemo, sličnim situacijama devastirane privrede, morali da urade da ne bi jednostavno, ne samo nacionalna ekonomija, nego uopšte celo društvo i njen, da kažemo, kompletno društveno biće otišlo u sunovrata. Promjena mora biti u tome smislu da država mora preuzeti ulogu generatora privrednog života i aktivnu ulogu u svim sferama i oblasti privrede. Znači, ona nije samo pasivan kreator neke opšte monetarne politike, kao što imamo od 5. oktobra pa na ovamo, u, da kažemo, obliku politike koje se zove, svi to znamo, takozvani neoliberalizam, koji je u suštini jedan produkt kuhinje Zapada i koji je lansiran u sve zemlje koje teže ili ekonomsku samostalnosti ili su je već postigle, a naravno je dobro prijemčiv i bio, da kažemo, imputiran u zemljama u razvoju i tranziciji kao što je bila Srbija. Zašto je tu bio najbolje prijemčiv? Pa zato što su se tu po pravilu u tim nesretnim godinama uvek jako dobro snalazila, javljala se ona, da kažemo, uslovno rečena elita politička, koja nije imala ništa od nacionalnog i patriotskog, a koja je isključivo iskazivala svoj vlastiti lični interes, a on je bio u korelaciji i na liniji interesa upravo tih zapadnih mentora. Privreda nestaje, za kratko vreme u Srbiji je za neki 12 godina privatizacije od 4600 preduzeća, znači ono što je postojalo kao baza, kao potencijal, trenutno samo u funkciji negde oko 30%. Znači 70% je već u stečaju i likvidirano. Posljedica toga je negde 2/3 ljudi je ostalo na ulici. Znači to je ta masa od 800 zvanično, ali vjerojatno milion ljudi nezaposlenih. Imamo ono što se zove ciklični, znači kapitalizam ima taj, i pogotovo liberalni, ima to sve ciklične faze, znači ovo je faza kad on više ne može samostalno da kontroliše neke inpute, znači neka kretanja i mora na neki način da država reguliše to. Ne na način kako radi ova i kako rade sve neoliberalne vlade od 5. oktobra, nego novom, drugom, da kažemo, politikom. Znači to je upravo ta politika. Finansiranje takvog projekta svakako ne može se dobiti pod uslovima, okolnostima pod kojima do danas ona funkcioniše. To su zaduženja koje nemaju za cilj oporavak privrede, nego jednu krajnju i stalnu zavisnost do praktično rasprode imovine. Imaćemo sindrom Grčke. Srbija je recimo prošle godine sa uspešnim premijerom dostigla toga da je spoljni ili javni dug dostigao nivo društvenog bruto proizvoda. To je postigao ovaj premijer. To čak nisu ni demokrati imale, oni su stavili momenat nekih 60% javnog duga u odnosu na društveni proizvod. On ga je uspeo podići do 80%, međutim koriguju ga po svojim
proračunima zapadni, njegovi prijatelji, mentori, da taj udeo nije 80, nego 90%. Primer radi, Grčka je prešla 100, Grčka je zvanično ispunila sve uslove za bankrot, negde javni dug preko 150, i Grčka sada, pošto i dalje nije imala hrabrosti da proglasi recimo bankrot svoje zemlje i da se okrene drugom smeru kretanja privrede, što su radile sve zemlje zapada u krizama, Nemačka 2 puta, Amerika jednom, Argentina, znate slučaj, kada je to uradila, ona je sada jedna od uspešnih zemalja Južne Amerike koja ima dobar privredni razvoj. Grčka je umjesto toga uradila najgoru stvar. Prodaje nacionalno bogatstvo i time gubi suverenitet. Znači, krenule se luke, krenuli se aerodromi, sad će doći ostrva. Nemačka praktično naplaćuje dugove u naturi, koja je mnogo vrednija od novca koji nema pokrića. Da Srbija izbegne taj scenarij, ona mora podhitno da izvrši promjenu vlasti. Znači, ja se nadam svakom čoveku jasno ovde govoreći da ovo ne može dovesti do nijednog boljitka, do bilo kakvog novoga poboljšanja zapošljavanja, jer premijer ako otvara i govori o novom nekim radnim mestima sa nekim investitorom negde u Mitrovici sa 100 radnih mesta, istovremeno statistički pokazuje da 1000 ljudi ostaje bez radnog mesta. To put nije put oporavka. I drugo, strane investicije, statistički, nikada nijednu zemlju nisu dovele do puta zaposlenosti i privrednog rasta. Ne. Strani investitor ima svoj interes, što manje zaposlenih, što veći profit izvuče, i to radi dok postoji sirovine i dok postoji mogućnost eksploatacije. Kasnije odlazi. Tako da tu ne može se, znači država ne sme, i nijedna normalna država koja ima odgovornost, a to može imati samo država ljudi koji su patriote, koji su na neki način vezani za ovu zemlju i nemaju drugu, njima jedino ostaje ovaj put. Znači država mora na neki način potpuno da ima drugačiji kurs kretanja, mora da ima aktivnu ulogu, mora da se bavi direktnim investiranjem, da podigne određene komplekse, da izvrši taj proces reindustrializacije pred svega onih grana koji su vezani za poljoprivredu. Poljoprivreda je jedna osnovna delatnost Srbije i njena jedina strateška grana na kojoj treba da počiva i da se bazira u budućnosti. Jer ima prirodne resurse, ima dovoljan broj ljudi koji na neki način ne mogu da dobiju drugačiji, što kažu, angažman u privredi, i to treba iskoristiti. Otvaraju se prostori za to, postoji istok, postoji, da kažemo, kapital, postoji tržište i postoji ono što je najvažnije, postoji prirodna veza, postoji dobronamernost i spremnost za poslovnu saradnju, a ne za interese, ne za kupovinu resursa jedne zemlje, ne za zauzimanje teritorije. Znači, program Zavetnika ukratko jeste, znači, zaustaviti dalje prodaju imovine Srbije, vlasnika zemljišta, znači, obustaviti zakon, znači, suspendovati ga, izvršiti reviziju do sada zaključenih ugovora, promeniti kurs, znači, u politici, krenuti, znači, novi investicijni ciklus, kako u poljoprivredi, tako i u privredi, znači, po granama, zavisnosti od značaja za Srbiju u odnosu na neke druge zemlje, znači, u komparativnim prednostima gde Srbija ima, treba vidjeti gde treba investirati. To je, da kažemo, kurs Srbije, i time će se praktično nezaposlenost smanjiti. Premijer samo će kratko reći, to je floskula sa kojom on na neki način nedovoljno informisane građane pokušava da pridobije. Govori o smanjenju zaposlenosti u prošle godine, time će završiti. On govori o nekom stopi koja je sa 18-19% treba da krajem prošle godine trebale, navodno se spusti na 15%. Na koji način to on izvodi, ja ću vam samo reći ono što su zove statistički podaci koji ga demantuju. U Srbiji imate, znate, 1.700.000, i to je nažalost stoji već godinama ta cifra, 1.700.000 ljudi koji rade. Odnos je katastrofalan. Znači, 800 je na budžetu, 900 radi u privredi. 900 ljudi praktično iz svojih prihoda finansiraju one koji rade u društvenom sektoru ili javnim preduzećima, a svi zajedno 7.150.000 građana Srbije, znači praktično iz svojih prihoda, iz porez doprinosa omogućuju njihov život. 1.700.000 ljudi, po popisu 4.600.000 radno aktivno stanovništva. Taj podatak kad usporedite sa ovih 1.700.000 imate još praktično 3.200.900 ljudi koji ne rade. Njih nema u ovoj klasifikaciji. Kad njih uzmete u obzir da su to ljudi koji nisu radno angažovani, bez obzira što nisu na birou, imate preko 55% nezaposlenih u Srbiji. To je slika Srbije. To je slika i u regioni i drugih zemljama, samo što se ovaj podatak marketinški u cilju i funkciji, što kažu, odbrane sistema i režima, plasira na jedan drugi način. To je armija koja traži svoje mesto da bi mogla, pre svega, iz 3 osnovna razloga. Da na neki način Srbija bude nezavisna, ljudi treba da dobiju posao. Kad imaju posao, mogu da prave porodice, mogu da prave na neki način svoj život ovde i mogu da ostanu. Kad to nemaju, oni nemaju nikakvu alternativu i nemaju izbor i oni idu odavde. To treba sprečiti i mislim da su ovi izbori, koliko god deluju ovako, da kažemo, neverovatno, nerealno,
možda šanse jednom posljednjim da se to uradi. Znači, apelujem na sve poštene ljude, sve dobronamerne, da podrže program Zavetnika kao jedinu šansu da se spreči dalje poniranje koje više nema, više gde da pada, postaje samo praktično gubitak teritorija i totalne nezavisnosti. Hvala vam lepo. U ime Saveta za zdravstvena i socijalna pitanja obratit će nam se doktor Zoran Zečević. Braćo i sestre, dragi zavetnici, pomaže Bog. Ja želim sve da vas pozdravim, da vam se zahvalim u ime našeg sabora, da ste došli ovde, da čujete otprilike šta mi to želimo da uradimo u budućnosti, ali svakako mi to ne možemo uraditi bez vas i zato bih vas zamolio da sve te naše ideje koje večera čujete prenesete svojim rođacima, prijateljima, komšijama i da kažete da smo mi zavetnici ljudi svih generacija. Znači tu rade ljudi i deluju od onih najmlađih do onih iskusnih i do onih u ozbiljnim godinama. To je jedna garancija da će ovaj program Zavetnika, koji je sigurno na političkoj sceni najjači program i najvredniji program koji zaslužuje pažnju i koji zaslužuje realizaciju, da će biti i do kraja izveden. Ja sam hirurg i želim vam pre svega dobroga zdravlja, kako fizičkog, tako i duhovnog, ali vi ćete svi meni da postavite pitanje kako možemo da budemo zdravi i fizički i duhovno kad živimo u ovakvoj zemlji kao što je sada naša zemlja Srbija sa ovakvom vladom. Moj odgovor bi vam bio vrlo teško. Da ne bismo postali jedna zemlja koja će biti kolektivno bolesna, ovo je poslednji moment, verujte mi, poslednji moment, jer svugde na terenu osjećam muke svoga naroda i moramo se uzbiljiti i moramo shvatiti ovu težinu i ovu situaciju u kojoj se mi danas svi zajedno nalazimo, sem onog jednog dela vlasti koji ne razmišlja o tome u kakvom se situaciji nalazi narod i njegova država. Šta mi to zavetnici hoćemo po pitanju nacionalnog i socijalnog programa? Mi hoćemo ono što danas vrlo retko čujete od bilo koje političke organizacije koja deluje u Srbiji. U nacionalnom pitanju mi želimo samostalnu i suverenu Srbiju. Kad kažem samostalnu i suverenu Srbiju, moram vam reći moje zapažanje i zapažanje zavetnika da je Srbija danas okupirana zemlja. Znači, shvatite građani Srbije da je danas Srbija okupirana zemlja. Jedan deo njene teritorije, južna srpska pokrajina Kosovo i Metohija, okupirana je vojničkom čizmom, a ostatak Srbije je okupiran jer su nam sve institucije države okupirane. Sa svim institucijama u zemlji Srbiji upravljaju okupatori preko svojih sluga, a naših izdajnika. Znači, oni upravljaju danas tom državom. I, znači, vremena su se menjala. Nekada su naši preci znali kako da oslobode svoju zemlju, znali su da to moraju da rade oružjem. Mi smo danas u vrlo teškoj situaciji, znamo da zavetnici imaju istorijski zadatak da oslobode zemlju od okupacije, ali se sada ovde postavlja pitanje kako. Odgovor je na ovakvu tešku situaciju po meni vrlo lako. Svi moramo izaći na izbore ukoliko ovaj car raspiše, možda hoće, možda neće, možda se u poslednjem trenutku predomisli pa i ne raspiše. Svi moramo izaći na izbore i ne možemo reći da nemamo više za koga da glasamo. Imate, braćo i sestre, zavetnike koji će sigurno na ovim izborima biti u takvoj kombinaciji za koje treba glasati, jer su to će biti ili samostalne snage ili u koaliciji sa nekim patriotskim snagama koje će prihvatiti ono o čemu mi govorimo. Kad kažem da je zemlja okupirana, mi znamo i ko su okupatori. Okupator je Evropska unija koja nam priča bajke, koja uspaljuje narod i koja hoće da nas uvuče u taj svoj sistem, a pre nego što nas uvuče, a na našu sreću neće nas uvući nikada, želi da nas rasparča, da nas do te mere uništi u svakom pogledu i da onda sa nama može da manipuliše i vlada bilo ko.
Zato je u našem programu osnovni zadatak da toj Evropskoj uniji kaže mi s dolaskom našim na vlast zamrzavamo sve pregovore, gospodo, sa vama, stavljamo ih u pokrive i nećemo ih odlediti dok se ne dozovete pameti i vratite nam ono što je najsvetije, a to je Kosovo i Metohija. Više razgovora i naš put je put ka istoku, put ka majci Rusiji, koja nas nikada nije pomogla, i treba nam i dalje pomoći. Ne može nama pomoći Rusija ako mi nismo spremni da sami sebi pomognemo. Zato su tu zavetnici koji su spremni da pomognu državi Srbiji i da je povežu sa onima gdje ćemo biti bezbedni, gdje ćemo moći na miru da razvijamo svoju državu i svoj narod i gdje ćemo moći od svoga rada da živimo. Moramo stvoriti uslove da ova omladina ostane u svojoj zemlji, da se školuje, da se zapošljava i da svoja znanja daje zemlji Srbiji koja je ulagala u nju i u njeno školovanje. A ne da bude kao što nam ministar poručuje svim lekarima, ako vam se ne sviđa, idite. Mnogo je jednostavnije da ide on, a da oni ostanu ovdje. To pravo na rad i na život će zavetnici izdejstvovati, ali samo uz pomoć naroda. To je naša svetinja, to je naš sveti zadatak. Da omogućimo mladima da rade, da omogućimo mladima da oforme porodice, da omogućimo porodicama da imaju 3, 4 više dece. Naš program predviđa da svaki građanin Republike Srbije, bez obzira da li radi, da li je penzioner, da li ne radi, da li je poljoprivrednik, ima besplatno zdravstveno osiguranje. To je nekada bilo. Mi to nismo izmislili. Znači, mi stariji znamo to. Znači, svako ima pravo u ovoj zemlji da se leči. Postavit će se pitanje odakle pare. Vrlo jednostavan ću vam primjer reći. Našim dolaskom, znači dolaskom zavetnika, usvojit će se zakon o poreklu imovine. Taj zakon će omogućiti našim tajkunima, kako ih zovu, ja bih radije zvao lopovima, a radije budu tajkuni, omogućit će im da deo svoga nemoralno zarađenog novca i bogatstva vrate državi. Znači vrate zemlji Srbiji, da se taj novac kupi, da mi od tog novca odužimo dugove Međunarodnom monetarnom fondu i da na taj način skinemo opću Srbiji koja je stoji oko vrata. Da to budemo radili, imat će se davati. I samo koliko dajemo za te proklete kamate, za te zajmove, a mi možemo letiti ceo narod. Drugo pitanje koje ćemo im postaviti jeste sljedeće. Šta ćemo sa ratnom štetom koju su nam napravili u 1999. godine? Pa da li oni misle da je neko u Srbiji luda i to jednog dana neće postaviti pitanje? 100 milijardi dolara su uništeni. To će, dragi prijatelji, kad se bude situacija, kad naša majka Rusija još malo jača, to ćemo mi, zavetnici, postaviti pitanje i po tom pitanju ćemo ući u istoriju Srbije i srpskog parlamentarizma. Po tom pitanju. Znači, to neko mora da plati. A da ne kažemo koliko su nam nanijeli štete i ubistava i tako dalje, i da ne kažemo koliko sada naš narod više oboleva od malignih bolesti, jer su nam kroz milosrdni anđeo slali nuklearni otpad i ostale stvari. Bacati nuklearni otpad na decu, ubijati decu na nošama, to ne može proći da ih ne bude stigla neka kazna. A polako, vreme se menja, kazne stižu, ništa to ne zastareva. To je znači jedan od izvora koji će morati neko u budućnosti da naplati. Što se tiče naše omladine, naša omladina je potpuno dezorijentisana. Ja ne mogu više da shvatim da se produžava radni vek za starije da rade do 65 i više godina, a omladina od 35 godina će da sedi, da se ne ženi, ne udaje, ne formira porodice i tu nam je biološki kraj. I zato zavetnici predlažu da porodice sa 3, 4 više dece imaju nacionalni dodatak. Ono što je Dinkić ulagao, bija po 10.000 evra,
Da je tada ulagao u porodice po 10.000 evra, sad bi se to sve 10%. I želim još da se obratim i našim penzionerima koji lutaju između PUPS-a, UPS-a, DUPS-a i tako dalje, znači između tih interesnih grupa koji gledaju sebe da udome, tata umro, ostao sin, sad je sin direktor i tako dalje, sad trebaju penzioneri da trče za njima, šta, prodaju im maglu. Pa kako možete penzioneri prići glasati tim ljudima koji su mu uzeli penziju? Pa ko na svijetu može ti uzme nešto što si zaradio? Uzeli 10%, vratit će vam 2%, pa će sljedeće godine, pa preživite do 2020. dok ne budemo ušli u Evropsku uniju, onda nam je kraj. Znači, ljudi, ne možemo, ni jedna kategorija časnog i poštenog stanovništva u Srbiji više nema čega da vidi. I dajte, okrenite se životu, okrenite se budućnosti i zato vam ja predlažem svim srcem, svom snagom, pozovite sve i krenite na izbore i glasajte samo za one gde vidite da su zavetnici, gde vidite da ćete prepoznati budućnost. Ja vas na kraju pozdravljam, hvala vam, prenesite vašim rođacima, prijateljima i ostali. Nismo mi ništa strašno, mi smo ljudi koji želimo ne naš lični interes, jer smo mi svi ostvareni u svojim životima, u svojim poslovima, ali imamo moralnu obavezu da damo nešto svojoj otadžbini koja jeca. Znači, mi smo transfuzija za Srbiju. Zavetnici su transfuzija sveže krvi za Srbiju. To je to. Hvala vam puno. Sada će nam se obratiti portparol Srpskog sabora Zavetnici, Milica Đurđević. Ja ću se osvrnuti na to što smatram da je veoma važno, šta je rodno mesto zavetnika i kako su oni uopšte nastali. Zavetnike nisu kreirale zapadne fondacije koje su u Srbiji podigle mnoge nevladine organizacije i mnoge političke partije. Zavetnike nisu oformile ni obaveštene strukture, niti bilo koja druga partija koja je decenijama unazad pljačkala i pustošila Srbiju. Zavetnici su prosto nikli iz naroda jer žele da se za srpski narod i bore. Zbog svih okolnosti u kojima se danas nalazi naša otadžbina, rešeni smo bili da uložimo svo naše znanje, sposobnost, volju i snagu, da je u ovim trenucima kada se ona nalazi na izdisaju i kako rekoše prethodnici pred jednom provalijom, pomognemo da je spasemo od svih onih koji su uvek njene interese stavljali na poslednje mesto, a njenu sudbinu kreirali prema merilima i interesima Brisela i Vašingtona. Zašto zavetnici? Zavetnici jer moramo da stanemo na put daljoj rasprodaji, pljačkanju i pustošenju Srbije, koja u najvećoj meri traje od 5. oktobra 2000. godine, kada nas niko nije pitao da li želimo da idemo u Evropsku uniju po svaku cenu, već 16 godina nas vode tim putem na kom smo izgubili teritoriju, dostojanstvo, gotovo sve prirodne i privredne resurse, gde smo predali celokupni vojni i politički vrh Haškom tribunalu, gde smo priznali da smo zločinci, a branili smo svoje ognjišta, gde su nas ubedili da smo krivi i za ratove možda u Africi, gde smo se ponizili i gde smo pristali da zaboravimo na celokupnu našu slavnu prošlost i slavnu istoriju. Zavetnici jer nam je muka da više gledamo one koji se preslače od izbora do izbora, preleću iz partije u partiju, pa se opet vrate u onu prethodnu koliko ona ponovo dođe na vlast. Zavetnici su izbor jer nam je i muka da više gledamo one koji su unizili dostojanstvo naše Narodne skupštine, koji su od nje napravili lakrdiju, gde iznose svoje lapsuse i bisere, pokazuju koliko su nepismeni i nedostojni da budu predstavnici ovog naroda. Zavetnici jer smatramo da srpski narod bez Kosova i Metohije ne može opstati. Vi znate da je od očiju javnosti sakriveno šta je u Briselu potpisano i na šta smo mi pristali. Briselski sporazum koji je potpisalo aktuelno državno rukovodstvo
naslanjajući se na one prethodne koji su vodili pregovore sa nelegitimnim vlastima takozvane države Kosovo, potpisalo je da neće sprečavati članstvo takozvanog Kosova u međunarodnim organizacijama, što podrazumeva naravno i Evropsku uniju, koja je nedavno sa njima potpisala i SSP. To se ovde od naroda krije. Ovde se krije da 200.000 Srba na Kosovu i Metohiji grca, da su im ukinuta sva prava, da ih ubeđuju da su Kosovari, a ne Srbi, a ono što je poslednje jeste da oni sada, pored toga što napuštaju svoje domove i kuće, sa sobom nose i grobove. Iskopavaju svoje mrtve i nose ih jer znaju da oni tamo neće biti sigurni. Takvu budućnost su oni svojim potpisima i svojom vazalnom veleizdajničkom politikom obezbedili našem narodu, ali zavetnici nemaju problem sa tim da javno i otvoreno kažu da je veleizdaja, to jest kršenje Ustava, zločin koji ne zastareva i da će svi oni koji su tome učestvovali za to kad tad odgovarati. Nisu oni stekli srpska polja i srpske njive za kockarskim stolom, pa da ih dele stranim tajkunima. Imamo situaciju da naše plodne ravnice u Vojvodini drže hrvatski tajkuni, 1000 hektara nalazi se pod njihovim gazdinstvima, a srpski seljak više ne može da se prehrani i sada se pitam, evo ide im izborna kampanja, oni se obično tada sete da uđu u štale srpskog domaćina, pitam se više koliko je tih štala i ostalo otvoreno u koje će uopšte moći da se slikaju, pošto naša sela, čak 1000 sela u Srbiji, trenutno evo jedan podatak za razmišljanje, 1000 sela u Srbiji ima manje od 100 stanovnika. Naši ljudi u organizaciji, ljudi koji prilaze pokretu, ljudi koji vode pokret, su u potpunosti nekompromitovani i u ličnim i u profesionalnim karijerama. Ti ljudi su uvek bili spremni da opšti interes stave iznad svojih ličnih. To je danas retkost na srpskoj političkoj sceni i zato ja volim da kažem da srpska politička scena izgleda tako što sa jedne strane imamo sve njih, a na drugoj strani imamo Srpski sabor zavetnici. Naš primarni zadatak je da na narednim izborima, iako smo mi prepoznatljivi po tome da tribine pravimo i mimo izborne kampanje i da sprovodimo niz aktivnosti i mimo izborne kampanje, mi se našeg naroda sećamo uvek i uz njega smo uvek, a ne samo kada treba da glasa, ali ono što je važno jeste da kao jedna zdrava i nova snaga u srpskom parlamentu sprečimo ono što nameravaju da učine. Oni nameravaju da promene Ustav Republike Srbije, u čoj preambuli stoji Kosovo i Metohija kao neotuđivi i sastavni deo. Oni nameravaju da nastave približavanje ulaska Srbije u NATO pakt. Već su u tom pogledu potpisali individualni akcioni plan, IPAP sporazum, kojim su dozvolili NATO vojsci i NATO trupama da krstaju srpskom teritorijom, bez ikakve prekršajne, krivične i materijalne odgovornosti. Oni naše ubice dočekuju sa hlebom i soju i nameravaju da to i dalje rade. Takođe, ono na čemu želimo da stanemo na put jeste da Srbija prvi put okrene leđa Ruskoj federaciji i uvede joj sankcije. Ono što je posebno važno jeste da mi nudimo i predlažemo kao potpuno drugačiji koncept u odnosu na dosadašnji koncept, propali koncept Evropske unije. Verujte da gotovo svi građani Evropske unije žele da se ona što pre raspadne, jer znaju da je ona ugušila suverenitete njihovih zemalja, ugušila njihove ekonomije, primorala ih da budu robovi i uopšte nije im garantovala bezbednost, zbog čega su meta aktuelnih terorističkih napada. Mi imamo prijatelje među partijama evroskeptika koji su nam poslali podršku za ove izbore. Oni imaju veliku podršku u Nemačkoj, u Austriji, u Francuskoj. Oni isto žele da se Evropska unija, ovako kako danas izgleda, što pre raspadne i da Evropa postane slobodna. U Srbiji vide nadu i mesto odakle će ta borba za oslobođenje i krenuti. Takođe, ono što mora biti naš zadatak je da hitno suspendujemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je prethodni režim na čelu sa Borisom Tadićem potpisao sa Evropskom unijom na štetu našeg domaćeg tržišta
gde je svaki stranac slobodan da uđe na naše tržište, a mi još da mu platimo za to. Takođe, ono na čemu mi insistiramo je da pozovemo naše ljude u dijaspori, da oni budu tu investitori koji ćemo mi subvencionisati, da pozovemo naše domaće privrednike, da njima otvorimo vrata i da jednom stanemo na put tome da Srbi budu obespravljena većina u sopstvenoj zemlji. Oni će se služiti raznim manipulacijama, 24 sata bit će na televiziji, imaće skupe spotove i džiglove i mi u tom pogledu njima ne možemo parirati. Ali uverena sam da onih 70% građana koji ne želi po svaku cenu Srbiju u Evropskoj uniji, da onih 70% građana koji zna da je naša alternativa Ruska federacija i ostale zemlje BRICS-a koje su ojačale i ekonomski i vojno i koje nude da investiraju u Srbiju, da onih 70% građana koji se bori za pravo srpskog naroda ovde i za sve one koji poštuju suverenitet ove države, da će na narednim izborima prepoznati zavetnike kao alternativu celokupnom kompromitovanom partijskom sistemu i vreme je da takav sistem na ovim izborima padne. I na kraju obratit će nam se predsednik Srpskog sabora Zavetnici Stefan Stamenkovski. Uvaženi gosti, predstavnici patriotskih stranaka i organizacija, braći i sestre Zavetnici. Možda mi je danas i sigurno ponajteže da se obratim posle ovoliko iscrpnih i kvalitetnih govora mojih saradnika, ali to je možda i najbolji pokazatelj koliko mi zapravo imamo jedinu možda političku opciju neopterećenu sujetom koja zaista baštini i gaji izuzetno dobre odnose unutar organizacije i mi smo zapravo jedini sazdani na ciljevima koji su nas okupili i dali nam tu snagu, energiju i volju da se borimo za srpske nacionalne interese na takav način da svako jednog drugog dopunjuje, da svaki naš otpor svakodnevno sve više i više jača, jer nas okupljaju ideje i u njemu su kvalitetni i odgovorni ljudi koji potpuno znaju zbog čega su u Zavetnicima. Na predstojeće parlamentarne izbore izlazimo pre svega iz razloga što nema mesta grada, opštine Varošice u Srbiji gde nismo otišli, a da nam ljudi nisu rekli, ne oni koji su Zavetnicima, već i drugi, da je vreme da se pojavi jedna nova politička snaga, da je konačno vreme da u Srbiji postoji politička snaga koja neće samo deklarativno i u teoriji zastupati određene interese, već će ih u potpunosti preneti u praksu. Zašto smo dobili toliku podršku kakvu smo dobili u ovom trenutku? Zato što Zavetnici su i mnogo pre govora o izborima u više navrata i svakodnevno po različitim temama pokazivali kako i na koji način se treba obhoditi prema ključnim državnim i nacionalnim pitanjima. Ne bih želeo da mnoge aktivnosti koje sprovodimo, a čak ih i ne publikujemo, ni danas koristim kao nešto što bi trebalo nekoga da prelomi, da podrži Zavetnike, ali svi oni koji nas poznaju, znaju da smo od prvog dana svog postojanja vezani za borbu za Kosovo i Metohiju i danas kada izdajnički režim, koji su već svi pomenuli da i ne imenujem dotičnog gospodina, pokušava da se pohvali podrškom koju dobija od Srba na Kosovu i Metohiji i priča o nekim hiljadama učlanjenja, nama iz istih tih gradova javljaju u enklavi na Kosovu i Metohiji kako tog dana kada treba neko kolektivno da popuni pristupnicu i postane član, dovoze autobusima iz uže Srbije svoje članstvo da bi se slikali za dnevnik RTS-a, a onda kupe prnje i srpski narod na Kosovu i Metohiji ostavljaju na cedilu. Mi smo na Kosovu i Metohiji danas konstantno u svakoj od enklava prisutni i poznamo sve probleme srpskog naroda koji tamo živi.
i ne koristimo to u sitno sopstveničke interese ili u svrhe političkog marketinga, jer se tom temom bavimo i kada nema čak nikakve naznake o izborima. A kao što znate, nažalost, trenutno dok mi ne budemo u poziciji da odlučujemo, na Kosovu i Metohiji se ne sprovode lokalni i pokrajinski izbori. Sa druge strane, zavetnici se bave gotovo svim temama i meni je posebno drago što su danas govorili i predstavnici resornih odbora unutar zavetnika. Mi smo uspeli na našem kongresu 24. oktobra, koji smo održali prvi kongres uoči 4 godine postojanja zavetnika, da formiramo apsolutno sve resorne odbore sa ljudima koji su se dokazali i isprofilisali u životnom i ličnom radu i koji su iz određenih oblasti pokazali izuzetnu stručnost i znanje. Imamo politički program i političku platformu koji je odgovorio na sva ključna državna i nacionalna pitanja i taj naš program i platformu ponudit ćemo na predstojećim izborima. Mislim da je jedna stvar jako važna da se kaže, koju smo svi izostavili, a koja je zapravo ključna. Mi nikada ni u jednom slučaju, ni na lokalu, ni u bilo kojoj drugoj varijanti nećemo sarađivati sa žutim preduzećem. Za nas SNS i Demokratska stranka znače isto, to je samo kadrovska promena strukture, mi hoćemo suštinsku promenu koja će u Srbiji dovesti prave, nekompromitovane ljude kojima su državni i nacionalni interesi iznad svega i samo papir koji ćemo svi zajedno potpisati sa programskim načelima može značiti bilo kakav vid saradnje sa bilo kim, u suprotnom nastupit ćemo na predstojećim izborima samostalno iz poštovanja prema svim onima koji nas podržavaju. Godina koja je iza nas je godina velikih promjena na geopolitičkoj mapi sveta. Godina iza nas je godina kada je Ruska federacija uspela da jakom diplomatskom aktivnošću izdejstvuje da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO. To je godina kada je Ruska federacija, uprkos tome što je dobila veliku priliku na drugim poljima, zapravo ponude zapadnih centara moći da u svom okruženju, pre svega Ukrajini, Jermeniji i na drugim trusnim područjima u okolini Rusije, u neposrednoj blizini, u graničnom pojasu Rusije dobije razne benefite, nije pristala da ne stavi veto na rezoluciju u Srebrenici, kojim je, zahvaljujući tom vetu, danas Republika Srpska postoji i postojaće. Rusija je pokazala državnom rukovodstvu u Srbiji i tada, i u ta dva slučaja, ali i u prethodnih nekoliko navrata kada su bili predstavnici najvišeg državnog rukovodstva, da ozbiljno računa na Srbiju, da želi da pomogne Srbiji kako u ekonomskom, ali tako u vojnom smislu, u smislu zaštite i bezbednosti, i zato se zavetnici zalažu za što bližu i tešniju saradnju sa ODKB-om kao alternativom koja će se suprotstaviti daljoj okupaciji Srbije, a kao što svi znamo, i to treba stalno pominjati, Vojvodina je sledeća na udaru. 2018. godina je godina kada su odlučili da Vojvodinu suštinski odvoje od Srbije. To ne mora izgledati kao sa Kosovom, jer su Kosovo trenutno okupirali i faktički doveli NATO čizmu. Sa Vojvodinom je malo drugačiji scenarij u pitanju. Vojvodinu žele da odvoje administrativno i suštinski i da Srbija nema nikakve ingerencije na dešavanjima u Vojvodini. I ja danas moram da kažem da prema saznanjima koje mi imamo, kojima raspolažemo i koja smo dobili od ljudi iz najviših državnih struktura patriotske orijentacije, izdajnički režim planira da posle sledećih izbora u vladu uvede Nenada Čanka, Čedu i Borisa Tadića, a da se Nenadu Čanku, možete misliti, da neki novi sekretarijat vezan za policiju na teritoriji Vojvodine, koji bi policiju kao zadnju meru bezbednosti i zaštite države potpuno predao u ruke jednom okupatoru i čoveku koji je 5. oktobra 2000. godine učestvovao u državnom udaru i pretio ubistvima onima koji nisu hteli u tome da učestvuju. Želeo bih da naglasim da je naš cilj u ovom trenutku da uđemo u parlament, da ne dozvolimo promenu Ustava, ali ako Bog da i da srušimo izdajnički režim, u najmanju ruku da ga načnemo i ne dozvolimo da se dalje rasparčava država, da tajkuni oduzimaju pedalj po pedalj srpske zemlje do konačne okupacije.
kao što znate ima ona narodna čija je zemlja njegova i država, mi moramo svoju državu braniti, sve tajkunske privatizacije ćemo osporavati do trenutka kada budemo mogli da utičemo na to, da odlučimo i da ono što je državno i narodno vratimo svome narodu. Nadam se da ćete nam u budućem radu pružiti podršku, nadam se i da ćemo uspeti u toku ove kampanje da dobijemo malo veći medijski prostor, jer znate kako, Aleksandar Vučić zna da njemu nisu LDP i Tadić problem, to je njegova buduća koalicija. On zna da nije problem ni Bojan Pajtić koji za sebe mnogo kriminalnih afera ima, pa se može lako sa njime dogovoriti u toku izborne kampanje. Nije problem ni veliki broj onih koji se predstavljaju kao lažna patriotska opozicija, a zapravo svaki dan sa njim prave raznorazne talove oko budućeg dogovora, oko Beograda na vodi i nekih drugih tema. Ja stojim i mi svi zajedno stojimo iza onoga što smo rekli da nećemo praviti nikakve kompromise i dogovore sa veleizdajnicima, već ćemo ih hapsiti. Samo između rešetaka takvi mogu biti i samo se između rešetaka možemo razgovarati i komunicirati kada budu odgovarali za sve ono što su Srbiji učinili. Ja, s obzirom da su moji prethodnici dosta iscrpno pokrili sve teme, ne bih više dužio. Nadam se da se već na proleće vidimo u slobodnoj Srbiji. Živela Srbija! I na samom kraju, u ime Zavetnika, želim samo svima da vam se zahvalim zato što ste danas došli u ovolikom broju. I kao što je moj brat i prijatelj Vladimir rekao, kako mi radili, tako nam Bog pomogao.